Webafowethu benikuphi kwaDukuza mangifika khona kuthiwa email ngaphakathi iparty agent ngathi no ngisacela nithathe nayi ID yami ngicela ukungena phakathi ngiyoba iparty agent nayi email ngaphakathi awubonanga wena ngigijima kuma commander ngiboleka ibhlukwe ngiboleka isiqhoko ngiboleka everything ukuthi ngifuna ukuyongena ngibona ukuthi wenzani njobe iparty agent nanokuthi ke bengifuna ukumbona ukuthi uyena muphu alingidi lo awangigijima necommander ngangiye toilet angife ngigqoka ibhlukwe angife ngigqoka iskipa hawu umphakathi waseNdiya kwafika nejacket wathi mfana kaGotole mi igqoka yathi dlu yahamba la ingalo bezingaka abanye bangishuthile mhlambe noba nenhlanhla nibone kupostiwe imlo ngiyongena ngaphakathi ngifakwa nginike iphepha ngangena ngaphakathi ngathi nje bangena yasingijonga inkabi yangibuka washo nami ngibuka nje kancane ngithi ngifuna ingaboni ngoba ngizobona yona la angihamba angibhampa angena angife ngihlala phansi ngahlala nje sahlukaniswa omunye usisi kwaba yimi ngapha imlo yaphela ngihleli ayi bangena abantu bele bethe bekunejongo leNdiya ke ngapha eceleni kwami abantu bele bengena hayi uyabona abantu baseNdiya abafana yi balenzile futhi iqiniso lapha neza kwethu umphakathi wakwethu yeza lenza iqiniso ingane zabantu emadoda ngifisa uGaddafi ke azenzele iqiniso ngento engiyibona izolo khona lapha asengihlala ngile ngibuka ke lapha sengitshela ukuthi kubhalwa kanjani nami mangena umuntu lapha ubhala okay ngena abantu abangaka ngile ngenze njalo hayi bafana bekumnandi ngithe ngiphuma ngaphakathi lapha ngiyangaphandle hayi ngafe ngayivumise zami kwasho ukuthi zithe zisuka all over zizo support ayi ngayivumisa awuyasishe kaNkomgodole ngathi phansi ngamasela phansi ngathi phansi ngoalingidi phansi siyawufuna u37 million wethu siyawufuna angithi wayikhokha kenye kwase kusala ingxenyana bese ngifuna leyo ngxenye leyo khona ngikhuza iqubulu ngabatshela futhi ngathi uma kuukuthi mhlambe ngakusho kubanikeza inkingi angahambi kwaDukuza abazama plan ukubenze njani abawenzanga uplan njengoba ningibona nje bengiyiparty agent ngifuna ukuyobona lapho ukuthi wenzani ngaphakathi umeya hayi bafana umkhonto siyawulwela indaba yokudlala makhomanda nonke ade nilapha nabakwethu ngani zakwethu into engiyibona izolo imvulisho nathi asindawo sihleli la hayi nkalakade biqoke elinye ibhlukwe lapha na webafana amakhomanda sigijima ngiboleka ibhlukwe ngiboleka iskipa ngiboleka everything ngase ngisikhumula isiqhoko webafana ayikhohlwana khohlwana bengiyiparty agent ngiyobonela mina mathupha hayi zilenzile iqiniso ingane mina ngizonithengela ibhakede lepizza niyazwana bye.